ase kagetari egetambe gochakade kukwanda professor maigase studio kurendete gete kumanyanga yote gerata kuru 0785 922300 noti sada bire sada isato isano kiande bire sate noti naboko ngakere simi ntabinga yote gerata kuru gosonga kire ya Safaricom 0725 1241560 25124 naboko ngakira esimi gocha aiga ase studio elio onte binga yi onte gerata kuru bire biga via abondo o margoba. Yes, Viole. Ye. Wote bia. Naende gakia paso mito. Kwa chete na ndio ko ino ko na liwe ple pia na ongonyo ko mo kai goro buna kayale yote igoro. Okay, nga jokoro kwa. Yo ndali kyo moni kutabaka nero yo pa ko matalinde. Asante mwana mbeta sopo gendra go tobwatia. Wano sio toka jotala mimi ndo tena ngai toka ganda wotia. Okay. Haya. Asante sana. Asante gabo ase ogoterana. Oli meyo radio ya sayale. Ebiro ebiga bia abono o margoba 07859200 nera namba todo tunaiga ase studio. Waira bia. Waira bia kadura mokena. Waira bia morandia. Moradi siwa wana veri hito ndio bono. Wana na tera mona elio kapaka sasja watara ko koi pada wano wa solo sebetia. Doko buka tabu ase to de ya komputer ya. Ko rado mano. Ibada ko ngota ko utendo. Lupe. Kaya safi Makanya. Lihat ini jadi umbuyo bwana. Yes. Na kata makanya jadi toka. Melo belioti kino drama manai. Satu mano mi. Alafu drama dana patari man kwa ke tombe kere. Goro kyoko. Kulikuwa Mkenya talibani kwa ngete kia kwa mama jaile. Okay. Haya. Asante kia baba, asante sana. Biole. Waile bia. Nataka kama kaya. Ngayoko ta baba. Naona mimi sabnya teromina tunjomra kwa barabara. Kia baba. Tatu na drama. Yes. Ndio kwa vile madada. Asante sana. Mjamono. Asante sana, asante. Biole. Yani mkunda baba. Hata wangu waleta na wao mkirudi kwa kwa wangu taronga na ndio press. Asante sana ndugu. Asante sana. Asante gabo. Asante sana. Biole. Cuma Kenya na kwa nini kita mwana Wairabia. Wairabia dada. Yo da kira inda kita linda mana binda uring sama salam kirap. Yes. Mwana na ba nda to lenda biana na nda to Kenya. Yes. Awala tigana ajali ya nda ko ben ko mona iga se pare ito ya nyabiyo tom na ya ito mongno de kuielia. Wale. Na nda kuienja ito mwana sa biro siguro igo. Wale sana. Ina ro ka kilo e duar ko no embo na iga nyendi egere jege kalo. Apa ko sabi ko buke piare pari ya ko re binte bing. Mbia mana sana murad bejuis. Asante. Narro tu basa kupia. Biole. Mana minta. Aqui eu dela. Deu uma cultura. Pegaram a bola que te cabeça. Asante sana mano minto. Eu quero comer. Okay. Asante gabo. Biole. Quando cara se voado onde como gasta. Asante sana Kenya wadi. Dabali comigo. Okay.
Asante Gabo. Asante sana. Okay, Biole. Wairia. Asante sana. Tikambu atebirika tuchake interview na professor. Biole. Ngage. Biole tata. Ikondo biya baba. Biole amani kini jomo no. Ana utaka kuterete muya. Yes. Wale wanja. Kumbe kata kulikuwa mmoja na huko ichapa ni makingu. Ochera watu sidiro mwenye Mungu asoko msido mwana na ngao. Asante. Tikambu ataya moika tuchake interview na professor. Tayari FM alo. Biole. Mutanya bwairira. Baire biya baba. Yanda irasnya keti kwa kama. Ongo ya tirite kini wala iga ende tombe kwa watera koriko watane ti tararera mawira. Okay, safi sana. Ase kugendera gutubwatia aiga ase studio ebiro ebiga ebya abono o margoba ase enchira ya bene ndoche ngachya butukire jidaika 40 iguru yechisa isatu ocha abono margoba unana beire nkobate bikuba buli tangani ngani mbwate omugani gase studio kurungo professor Constantine nya mboga matoke kurwase University ya Lukenya University kutoka Bukamba nigo ali advisor chancellor wi university yo buna mumanyete chisemi nobonda ase abana baito nero ikiriga se studio cyo kwandira magana abiratu tuikaye chisemi na timo baisa korare kogera magana bwate na maye gocha se tuli into abategereri be radio ya sayara magana na maye professor bwate gocha se tuli na kitora somi abana baito na andi bagosomwa eri kogera date banga goika na baramente matukabira tatuiga elinda bagusiba ito bagende basome ase university yo amo na chikabila chonse chisoe ase university yo linde chinyole amasomo. Professor litangani karibu sana ase studio kora kwani yango mwaja gitinge wa mbona sodok. Yes. Aso kwanda mabulia na kunganya ke safari na ntambe kurwali pakaga akinya sana mwana onkibia and ngote wanga ase aba minto bons bio si bamenye jingo ngochos ya Kenya so minute onko sabere magoro bingia Yes. Karibu chikoera obutukobia na batebinga gatomeme nyasaye nyasaye nero bwatu kubwa. Yes. Na ndinero oragera to manyanga itogo chikochia asante sana, karibu sana kwa na watu walenge naye ikeri ya eta na karibu sana soko na siji studio chito eliyogo semia egesa ku kyomu gusiye buya bogosomia abana eliyo bache gwekonya ase amatuko agocha ngakiluganya university gendera litangani litangani ngote binga babuli bosi pi bara bagusiba wata abana ba Italia nga abana babombi yabale bali banyara goche tamwe na batebeti tamwe njaringe master attend tam. Yes. Igonja alinge master abana bache bonspi lakini sababu ule banya atakole nta babo bana ubabwate babo bonspi mbebale. Yes. Deye kwali yakire embura yo ketara atuororo lakini ndende bono okunga chingongo nibere nabigo tuga ligo tuseino. Yes. Mbura zara atuororo mugasonoro lakini mugasonino yoito ndagira tebuleti mugasoro kwa katura mache maja ituaka irrigation ya Rosia obuitongo wale semegondo. Yes. Liga tuanyole ndagira tukulia. Mbebona. Asante sana professor oina tochi kukwara nere ase kere mutwe elinde atotebi amangana iguro ye echi isemi. Professor litangani ninki kiragere omubuli ori totegerera taisiko garia arete omwana oye gosoma ase university ya Lukenya kwa bere kugukwarira mangere arota gitetoga de point choka gikiragera montamo ikoleta omwana oye ase university ya Lukenya. Litangani mbiyamo kumbolia riswali niligia sana asa baibuli bali barengere kolenta wano na bali barentiro egente getanga tokuira litangani nga
igotule university yanchite abantu yanchite abarayi be university banchite nyasaye nekera wana bagocha ekero bakonanga kiro mundu nanchite nyasaye ni kanisa yaye bakogenda bamuburia bamwakira mbuya muno igo ekonerekanire buya kiagera bonekero bwanchite nyasaye na ni bintu byao bikuigoka. Secondly, university yaito nebwate kintu tokorokanga amachikaye n'amachikaye arama ya sana iye kogeranga gagwatoiro mwana atokumurendera tagusalika oyo gusalika oyino mukomu sana yani no timari osije sate na munyare lakini mukomu gagusabirwa sana so ngote matule twa maintain discipline and twa rabana muna bacha twanya ko monta na akora matemu abana bon springa na bagusiboka togo track abana mpaka munaswa mpaka munachi kokora utukumanya umwana ratenga watenga naite takini ngakirisi ongori de kebere watenga umwana naite ostaka to state amatemu bali ba kora kire tam egento kende university umubuli aranjala nte university umwana ororo kusenda ababuli bali batate kolenta igotule tu inspitomete university me ebenche ebo mwana ebo muntu oli mu cancer area bonspi otoko me university me neka toko me university me toko tendi kumanya mwana mono chibievye chiaye kiara no otule nene no ale ekatumuta kita tokumurangiri na masoma bagawanza ensayemo igotule na rura aido paka saa 11 saa 11 tu ogenda onyote tu kucheso mucheso ogendo nyote tu kujikororo bintu binde lakini birebia bigwate chibichingizo chingia ogendo ororo na ndege kia abali bakumwa maru no bajo watu haroboko kera maru tulianye university tukanete eba te yange wone ngento eba ger 30 kilometers awe kunywa wone maina bekora kokobera kongu trace no nase kwarwa igono no rio kunywa kurunka ogocho yagocho nyoranga njira te yakunyuira tigatigana mangana manga asome kiaro gosoma no kwa morete tororo na ndebo abali mutubwate nabaya sana ase okunacha abana okukanzo abana batiko bantaba ya for tomorrow ne fee ndatebe sebono ya Kenya gima eto ni the most affordable university kali bisijitu na butambe ngo teba nchiri nyinge omoibuli package tiburungo so organized bia omwana yagasoma ngora nando kora ngora uri kwegasi abantu baje kumusiokera nguri kwegasi na hani ndukunya koseli wana mono yera ne record watingia sana kiagere fees atoko ni divide into otunye classified muno mwana gocha orunke percentage gete okogenda na end up to 5 weeks orunke yajo akora matemu orunke igonga nduli abantu bate achiringa kuiko mwana ruchibesa chionzio nyo mwibuli tabuga tibesa na bakole ndo mwana lakini ko mulenda busa omwana percentage gete chibesa uchirwa na tuaganye ya kabere eriya gato kore fish makora matemu mwali igonga uri living de bionsi ipi na bakungana university eringi yakuwanga university chionzi bono ega tali goka facilities ya bana gitabu ngeri ko bora mwana agasoma na ande karoge kumubora internet tigo to bwato mu everywhere ndugero ngato ko wifi to bekire se bakorara tukabekira se bagasoma tukabekira library na internet bona ko noranga bana bari yano emambira aboke saa 11 ndiyo ko ende uko prepare bizikero na otenga residential kwanyora bana bayikire ndakazoma n'ikisimboli baro sire kurara obago jabanya kuzoma banje nyakudilishi micho bagasoma bawakira bayibuli bawakira bana babakaro basis and so forth so that tends to make university yaito you to have a difference in other words it has more community that lives together happily. Okay, asante sana kwa eleze ile ase ubwagare igorugwe university yiga ya Lukenya ubu yaburagere umuyibuli achore koreta umwana oye gosoma aro na masome quality limokonena unawayikire goteba onye n'echimbuko igeria byonse pini gumuko biena na ase standard eisaine ikyokerae obole mungu cyasaba ibuli baito ndi balete abana babo elinde bacha gosoma ase university yiga ya Lukenya ntaragendare ngaki igomwasi ekire einiteki ya May because litukulia lero ni tariki 30 neyemo mabitu asoire June imwasi ekire einitek usebado nabokwa abayibuliri baga baleta abana babo mbiyemo kubuli swali elyo abana namuna achitanga batabiliria na alenga naende
na batebetinga ntu bwato mpangilio mia no mpangilio mia gore ko konya abakenya mono mwana bwo mwe bwo soma tukatebanga tiketunye paka 31st uyo ranyuru aiche lakini wanga tu ina nataka tarehe moja kiko cha kere Wednesday yani Jumatano gati tukanyisukia egende ichuma bono kujagera ichuma na itoko beka kaburi bono ndo takonde bwensi unless you tomete bintu bya na post week Monday abo tange ngi ajire Friday lakini post kyangora kusogo chirama goro kurubusiga ina yakabe problem wenu muntu chirama goro ni urujage tuone zinabokumara ndi aja kuika lakini ndo bono maita ta kujira magoro ne gali kare go jera ati maybe 10 hours yakore ya ikiro aje Saturday bono tukuma admit on Saturday ya Saturday tulisigete Jumapili tulisigete tukuma admit on the following Monday kiagara bono kujibali wika okora matemu ali akuru kwe kati ntangani so ndo taka admit omuntu after that lakini ndiko tanga want to close the admission admission ni gere continuous kiagara ondobwenzi ujiko chatoko admit aruchibesa chenjiri ku yera kiana moto ku 5 September weekend tangani yo mwaka oyo okay igo abaiboli mwatebi buma nabo still mokoreta abana baino basoa se school ko moyiri bagali abene ndera bari gusika lakini moyiri bagali abene sokoleta abana baino elinde basome se metinyi yetatu guse first semester na bakuye chaka ase mutinyo yiga ugatano na baire wiki amoiga na mokoleta abana baino elinde basome professor koranje asabaibuli bali batotegererete nonyare ko batebye chikosi kirimo kwena na kwawe ko chikwana lakini rero ntagitochie teri guruguru notakwana chifi because fee yawe ni manyetenga kwabere ko totebiga se studio nga nere friendly which is sabibu baito na bakonyara kwa afford na ande no banchirite kwa kana kenke lakini kago swara kana nonye 50% mkolengana muna muraiwane no kwande chikosi kirimo kwena na egire umubuli uri otegerete nyuma ijume tara ikara leto mwana oye ase school okay mbiamono Sodok etubwate chikosi ngochakira igoro asaba ali mbele bataka soma balinka na bakora masters of education tokora an evening kusabakora master of education tokotware holiday based akosoma during the holiday na nebwate bone binta wao okonyora okora curriculum okore education administration kosa planning corporate governance na bora akore na in the economics of education now ntobwata masters of education in early childhood of education ntobwata postgraduate diploma in education postgraduate meaning abambali bata trained muna bali initially akwata bachelor of science akora bachelor of arts lakini atakubo mwalimu because abwata subjects chiyoko somia bona akore postgraduate diploma in education ntobwata bachelor of education yo bona gatwa itune serikali abananga 600 bachelor of science education na ndo abananga 600 igo ngandura igo taina serikali yato bali barata ke batole ndra ku rukando nduwati boko ona ntuko bamba baga ndi mbarwanire banyole loan kurwase help yara no muntu bintu cyaje kucandika gali nduwate diploma in teacher education nduwate primary teacher education nduwate ECD diploma nduwate ECD certificate nduwate diploma in counseling psychology nduwate certificate in counseling psychology nduwate masters in business administration ya nduwako MBA iyo ndubwensi araswa soronga sawade first degree tiri meeting abana ba commerce bayakora nyore nduwate masters of in commerce was masters of commerce na yoko norangu mwana wa commerce yokwete commerce kurunze akore commerce igoro lakini akarere MBA ndubwensi na bakora gare more of managerial management nduwate diploma in taxation certificate in taxation nduwate diploma in library information science a certificate in library information science and kokogende school ende korok school of arts and social sciences nduwate masters of geography masters of arts in geography and kuchakira umutinyo kianda sabalimu kuba welcome also masters of arts in history nduwate bachelors of arts in community development nduwate abana bangisana na serikali about 600 Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance na course in yasana because it focuses on the county government and the general administration toward social work and the community development then toward the Bachelor of Science in Dry Land Agriculture a year more of 90% delegation
ngangaki oratware orarosi ndagera abantu gokora irrigation agere mbuleta kora etayo and remember asitore it's about dryland yagira Machakos poko Mombasa dryland but abantu gokora kibale koragera bali yoko noranye mbuli getugiro era ne kubwa na tebwa tunyanzi ekoli onyore chingeni no ene no likwama chinjugu chikwama but this is because of the power of irrigation the program we eku provide that power yokoro kwa Bachelor of Science in Plant and Agriculture. To what Bachelor of Science in Analytical Chemistry, lakini goja aka mutinyo kianda. Bali waja kwenye chora official muna wanafunzi wala ara tu January. Wala aba form 3 bono. School of Technical Studies again to what General Agriculture, a diploma, building and construction. Amurelo matakoro se matawalu ya kabisa aliago samba na ndoko noranga kubwa certificate yogotinda kende gyonsense to what food and beverage to what certificate in information technology and some other courses that chiri to introduce you get diploma in nutrition and dietetics certificate in nutrition and dietetics diploma in community development and the number of smaller courses at the moment again go jagatura agronomy to go train up in a university from abroad to jaga as an area of interest warolenda abantu bale ba kulia matunda boronge horticulture nature and so forth. Okay, chikosi chinye amwa introduce ile university ya Lukenya chichichi Kitakabeiro bora mwachi Kitakabeiro library and information science and nutrition and dietetics na community health ichine chibono chinya cha so university and tuchaka nursing go public health kujakira umutinyo kianda because ya a program ya elite a process yego eta. Okay, yes, asante sana mwacho mwategeli inchama swali mwatani gwara mange ayo professor agerete ko handle aigase studio lakini ise gutaka no bwateli swali nabo gutwakire simi gochaiga nyuma ntara kura ya nesti nabo ko bwate simi yao onya ko bwateli swali ora take professor na aya akwirene lisiko gabo nabo ko ngakire simi 0725 124 156 0785 922300 na walimu tulikiretia so mtandao ase TV ya Kisi Hot na inu na umogo tulikere chi comment ise gabo onye ko bwate ni question otagete professor Constantine achiko kwerere na umogo tulikera ase gabo ase walimu tulikere live ase TV ya Kisi Hot lakini ase walimu tutegerete tuwakire sibi 0785 922300 kweterere dia sere kubati rumogo bya chiruto chenkianda go so aka 07 25124 okay ngakire sibi go chiga ase studio kroto genderete ukwana na professor aiga ase studio again tupirike kuru kunge chata ni lazima maybe university have chartered kolengana no korra kwao na onye iye Lukenya University nebwate kurende hiyo kushiri nengi yasa na kwa mboli university lazima have chartered lakini university ne wana ta wege tutokoro kange permission kokolega ase country yere oli university nyinge cheisiko na ndichi nyingi chiyoko na lajire the top universities in the world pinto biringa nga chata mbiko atiki biyo tuko na rasi birikire lakini Kenya because of certain standards chia quality assurance bakaranga rende tika the measurements iwe kwe na libara control many things so that a university meet at least all the standards. Now that's why it came, but outside there, you know, universities have been there. They are old, so they do things the best way. So one is Telirasma, two Amekobe Rasma. To go to country awande, once Korani system, for example, utaili permission. So a permission yoko were temporary, mpakumit certain standards. So indirectly, ne rebi yoko leki, obe rigorized. Lukenya is rigorized. Korea targeted 2015 university before Yarengo. We have to graduate liabana bange and then was been at into the market about 90 out of 100%, about 95% balikira bonds. But meanwhile, the issue with charter is coming to an end. One mutu jo tubulinge charter ne karo. Karo go next.
maybe in the next 3 weeks. Yes. Next week maybe may not be possible, but I can assure you for free without contradiction inga. University sana yuji kwa uchichata bono gano na President Uhuru ataraga danka. Mekuru kubomet. Ndeka imosi. Ntuma iten tulibantu wa siasa tuko junya kumyoka muna kwa kaimosi wa ngo akasiasa. Wago tanga mora mu atoire. Lakini they are meeting the standards. Nimanyete bo because nimbu ata very serious friends yoro. Bomet the same. No job in the public university system when my tamananga wange sana. Then the university in the like in area Turkana, and then the other university Lukenya. So already to create any time was a caroli to getting go to Koganda was in state house Koyagua, since ito on God having to get to Rara. Only get ne president. Oyo to any president. Go down the state house. Na wango tenga wana beka kamera byana kuruhusi make sure ngaba kusiba arole exactly mwana uli abogo chaga iko kwana professor oyeirwe igonga any time now before the ikara diagram in June they go turn June end gasingia sana 0785922300 0785922300 gosoto akere 0725124156 tinambe chichosiko karakire ya Safaricom ne ya Airtel yenye kubwateli swali ora boli Professor Constantine Nyamboga Matoke kubasi University ya Lukenya na bugutwakera esimi elindo boli swali ya umbiole waire taba waire biya waire oyongoyo ngeno muigori ngukwana ngoro kitaura ya mwendo kuriendera device Paul kya baba na ngule kuna mwalimu wako kusomia yao ona ni swali ya nene na ko wori ni university mo ki ya chagete ko kira bona yo ni swali linde ko nyorore na ko wori ko mwalimu iba yes ko nyorora bana mbale bakali kwenyara na ande ba ko babuya bona ari kumubori na school yabo mbabuate endi donors bawo konya abana bunabo yako baratinda igo kwana na ngekyo na kina pete muwori na ikonyo oro mbabuate endi donors yago donate school yabo bawo konya abana bunabo okay ngochero kwerereria mwaro metu kurenderete sawa asante nyakubwata liswali mu yaboria maswali amayaga abo Professor Kara igasistiri muchele kwerenere maswali ya yuabire beire okubole 0785922300 gosege kwanga ngakire ya Safaricom 0725124156 elio Professor achi kwerenere maswali aino muratware igoro ye University ya Lukenya. Professor timanyetinga wikira aboni ga banafunzi balenga ukagerete gose University etagete emanako gwisaneka na mabagali mubwate mabagana aroro na bana balenga motageire gutwara na mubwate hostel sisisa ine mbiamuno sodok ndonda washwe if there is a place no na yote ola tebi mwana minache kenwa yetu bwati mwana uja koleta Lukenya saulina na wate bienga Lukenya gere residential yango ni ngolika mambi kurwa komenya toko rusiko komenya compound eso komenya limite iguru wikomenya nyumba meaning nga staffs etulebia and at the same time bono iga nkwaga jande we are nkwaga jande modern houses for staff but they kinda recommend before September kera bana bange kabwate ngote binde they recommend about 12 of them lakini nkubaga jira nyumba chire self contained cho kabono iga abana funsi none karoba chito mwaka olia after covid ili ya retake tukabaira nime abana funsi ko lengendo mubu chitega chito konte binga ya kanyuma ache onya kanyuma mache ayambio kolete kanyuma ache maye geusi wona esa kiwango tebero obanyo tanga chiosteri mbwate they are not only adequate lakini even the spacing inside na ndio uri ngagenda morore tenga muna abaga ni secondary school bate uri ibirizo muri kange era tenga enda iro mwana omwiri bakeusteri ore bitanda usempira ngabikole birororo bono the question is abana ngoja kwa kuna serikali every 2000 mabaga banga
university jira 72 ese university ya moya ba ekaro wago divide based on space obwate chi hall obwate inda go tebinga about 2000 nango comment na about 3500 na warona that's about 6000 September ango bamera bonsi kera bono umukakati mbwate kujakira June kube kandi Tuesday yanga isano in 3 months una bagoja kiro mundagu na kwa industry because obole monto bwate obole monto bwate 2100 acres lakini ndiko very clearly moyo aba kusiba minto ko muno bwane nje timbo atibole nje no mokoliye gas nje no muntu wo mokonororo lakini ole baishanzra ngokole gas nje ngo de advice ya management especially the board of management na council obare better understanding teri kuna kwa yendo nyo kubete chiruti chinyinge boko batenga nkyota gete mna bono mama yetenga nkondo zeri bali chiusti yanga isano nemo chinya echiaba iseke isato echiaba mura isato kiara mbali komenyamo ande bakomenya sana ale sana igonge issue yogo jiko twarango boko ngwo komenya mboko letiki mboyo ebo. Okay, asante sana ase okotwerera iguru ye university ya wanafunzi balinga irache nasira ni kushini ya boli nabongo nyasiraga na bonta gete togenda kabo ndi Paulo mbe amuno gose Paul Gesongo rongo ka Paul ke usikiane se tibyo ni montare nani lakini Paul tikambo ateye moiga waire ngakitata yes ya como te irabu ya soire njira geteiga ya kwangira kabuya ira ni yango Paul mbia mone semaro bengi no butukubu ya Paul kwa mail kwanganyire na ndem mbia mone so kontegerera university iga ya bya tunde chisukuru chikoro kwa Lukenya echire na chibu Kenya dire mangi na best kiso kutukwana na chibia te university lakini go chikotoka echiro chiche chagete kare achikotoka sakoro kwanga Machakos kusadhriba na bijina jijibia hata bantu na babo mutura junior karonzo na basometa chari bokere chinkongu kusechitena chinkongu parliament lakini university igere chagete as a university igere chagete 2015 wono ko 2015 2016 2017 2018 njona chiro 2019 ekorero mwako gatano graduation akoliri graduation isato kubekera abantu chikobi na ndana muntu abantu bali bachiti baroche ko soligereri asakoro kunga YouTube ya kalobwata akalukenya graduation 1 2 3 na bokora nga sana bo mwana nawe tasomo kiara ndantu mu choko toko make sure ngone karo moja graduation na bible bako baketa for waragera buronge mbali kuligererirwa talinga bana mukotukuragiria na so since 20 area bana batanga ni ba graduate yange 2019 2020 2021 abana bana hata about 90% 95% was bibakoleta obabwata chigasi there then as a donations ntobwate foundation ekorokwanga Kasanga Murwa Memorial Foundation igero mune trust yenere konya kuligichibesa lakini ya address need based students abana bali babwate mejando saidi ntokumanya n'umwana nabwate mejando unless yukira basome university litangani ntobwata abantu government ne bwate ndoka higher education loans board ekorokunga help einero umwana wetu tamatemo yako chakira ofiri chiform immediately muna wano kango ba ofiri chiform echinkolenge jigo sabe loan lakini bono nyole mbarahe kumarube na bera akong wikawanyora marube kurua scoops bama ofiri chiform immediately advice inko ba mutali ko gorana yamo nyeko bwatu mwana wetu uchi university tabu atike pande taliko chakonora besa ile ndomoko korano ku fast track the system umwana yachanya chibesa nalia yani achanya umwana nalia fast track the system yo konyorege pande ndakiaje kulika namba chiaye chigenda ali self loan aya kuchibesa asome certificate esa ndogoro kunge birth certificate nje uno mwana yamboga usomna professor kakwa moleto ndo arabo ati ID tinko masali kera nje gazi ano ko somia abana tali ko ba ko tebe serikali ya chibesa serikali ne bwati right yoko ba chibesa
ekero babwate bipande kiaro goikoa kujibasa muno mu Kenya birth certificate go tanga no mu Kenya ule na boko babwate birth certificate ko buli Kenya utali mu Kenya ekero bwate ID it means ngane Kenya national na liyo kusaba kibese ekyo lakini ubyo mwana no bwenzi oje university yana ekera nyore ile ID gatigati nyore tamutera era igo nkorwana bakonora kibesa lakini ekere tamu ya ile tokonora kibesa ke tamu ya chire ayabona ucha kwa utamtu serikali yako achitamu bere September December January April choka bona nyo August I mean September December ko komis mangana ko bere ile bobe igonko sawa wa ba minto mucho motembera abana ba yunivers pia se babeta batuale egento kikoro kwanga AID na liera bebere raisi igonga ntuwate foundation ye karo mwana achire arule visa ya na tuwa manyango mwana na bwato bokongu osino koragira tuwa mubeke mdono work study chiwesa chikuruze foundation cyagenda visa ya cyagenda so koragira Bia mono. Asante mwacho mwatekereye kubata liswalinde kuuna professor Iraneire Paul Marando gabo asenchira ya bene onya naye kubata liswali utekete akwirane twakrisimi 0725124156 go 0785922300 Biore. Hello? Yes. Biore Twani Fredwa. Wala sojo kwa nabo. Wapata mera basi. Aha. So university. Online streaming do all focused. Odi pikat mtine basi yawe. Yes. Abia kwa no wani na baba yekirenya sini kinyi katwa kodimera. Okabuna tete ko roho basi. Lakini yeye ndio nataka kumenya kurua sare. Sababu ngana chini sad picha matemu. Mara sote meka ndiko sina babu kaina sikuwa ringe na babu tabaru vile tabari jama temu patawa siria hope. Anya rosti system nyingi ya wana bako bikurua max through the days and the lecture ni university angere mata birengi ya because bino bibi ntingi bujanda ba awana kabiri machini ya matemu ani ndru pia fali tinda manira nitaka kwa kora pia sikuwa ringe na maiti kali ndio ipele kama okay kama ni ila maiti kuna Fred Colina was multi-purpose. Fred ya rumo to ya wa ile litangani yamo no wa pro tuale ndaile na no manyetebo wa shua wana tianga shua wa Kenya if you obana balibali chi holiday for long holidays bono iganka ntakita balibali baba engage media libaboli ngaki amatemba akora April banyo resistance semba bugati abate mtu akora April on sp last week ya renge it was last week Friday nanya lilisi mune kya Senate yonga ntutu bugati mate mware pending ekina akanete because nyango kora buya image ya university na matemu image ya university net transcript image ya university no kurjido degree on schedule image bi nkolete igonga timu nyomwana orono muija ya mwakere simbono iga ndora ko arakote onte binga ko ngende liande ndili mataka tukokane ri gotapira noro tikale njiso atwara ro borari wetago nimanyete ebina eboro weaknesses izina jimbegete ndagote surely if there is a university in Kenya bono iga everybody can come joma no manyete na twa ko na yegas ilisikuwa na ga breathe mna ngotaka woni je ninjo mo I give directions wona ko give directions things don't go wrong kiagara anko bibuati paka mo never examination office no mai to angota paka bono igana nyago change ntebenga mu boss nche ko ngori by example igo kwa na examination officer na what was the problem you are see odina musamo na what was the problem you are ne dini na boy ko no na musara we wakana wali party time we have done very well kwa university nyingi lakini ndungata vaka tutola akana because the records are not very clear especially asabana ba mintu barengo so migusi asana target before covid tira ko ja once less tenke ko mbali bange but once jikoera twakili amate ebinte bibyabo yamana ayambia muna boni ko kwa nire igo ama espiri okuna ko wasio ka none de nero tikali ko tra kora kira inde kere nandu muna boni ko kwa na magana yicho
cyose nagikora tayikamu cyangwa abantu bakano iyabona tukandiye n'abantu batangiye babasha mu cyo gukora no kifika ngo ko na kumenya bitari nyancho biyamono ndo warte biyamono pole Fredwa na wale nyegitari but na bata gete kumanya injira muko enana obokoreria si university ya Lukenya sinalo ko Ramwarengi University ya Maseko Warenge abuntu manyete bono turi kukwana on radio lakini asinali nalo Mwarengi roje nimbanyete ngai ase issues chiri cha matemo lakini gwatebira se Lukenya University unambana bakora matemo banyore results yabo tari chiba cha kubeka chi foreign korobera chilaini nande bakonyora batebira ni class imesoma go sentirende 0785922300 gosoa 0725124156 na bonta gete omo tegereri ko bateri suwa na bugwakaga mukwane ya mase na professor igasi studio tarata manwari ga no karastina inchega nyogote tukotorora live genda so mtandao kisi hot tv na hotole live na bugo tuli binda to byandere to kubandera to karasite maiga ase studio lakini nyoko kototegera kuri radio naro well and good nyoko bate question twakire sini wechiga ase studio oboli professor eli ndagendera kukwiriria eyamo ase eyamo professor boniga wakwanda magana maya ago kiya bible baito isikugali ande bararete abana babo gochase university ya Lukenya irasanginga tayari konyara babairire abana babo chi university chinde nenyare kana babarusi aroba baleta Lukenya mbiyabona seri swali eriyo Sodok ebino ebintu nganjete especially yakaro mwibuli agonte bingo mwana gachite university gete lakini program ngata gete teyo gozega itu program gete arochinga telingia ma egasiana yakaba very simple no go advise yo mwibuli na motebinga ngwene takekoru karande tro mwana oyo the first thing ngokora no go admit yo mwana oyo ntaragera no coops the next thing ngokora no ko ligaro oji as coops omwana oyo lenko for example university A nyeroke gose mturukana gose kibabi na murusi kibabi mwana oyo chire o tware interest in the program in my university and I meet the requirements ngol kajira inizeto na to magoji coops ediso ningo to magoji coops stage go recommend go chiase help batumechi besa cha go chiase kababi omwana amanye kadenga no akasoma asende lakini ndibiko korugo last year aige nanyorata abana bageni balenga about 110 yes from university batumetu abandi batumire uchibintu gete bikora chi institute ande baitite ekero montago kutamira and through radio sayar gose chi network gitobwata stwaitire nabagotanga yayo mwana oitiga change immediately tumubeke sawe ntakore asome na anda bironge titu omwana nyo atosine C+ ingia gosine B- kwanyora atumire gose kinyanji Institute of Technology gose matoke Institute of Technology gose toto kinyanji karo ono ga muno ngo ikane wanga ne Tibet yikokosomi ni atulire dikokore bindu ya Tibet na watebinga ya mumura gose muiseke go konyande na that one does not need me go take ya majiza chinyinge no embono igotaka admission munandega nyambara office ikara office tutusika saine lakini saina mono chaire igongwa kesi mirwe ikoreke nichenkwara wika ago yentu akoleta ina ra kabisa yes nilete bya sana asante asiga sigia mugere to kora Lukenya onye kubwateli swali twakire goche iga studio professor no wale ga 0785922300 na professor kagochaga asingencho yane omo Kenya na ayo motegereri kurwabo isikwe kogera twesi nigo tuteta bara baito kurwasa ngogusi nechise mochinde basome na lio Kenya egusiri amagana y'ubutaka na Kenya ekoreta ubungaini gocha sawa no baitu bamana gwekorera ibintu ase amatuko agocha 0725124156 gosi 0785922300 anya ko roje liswali ndire tutaraini libya na anabugo twakiresini o tutebinga sinare ntaigugabo toreni libya ntobwata bono competence curriculum basic curriculum yani CPC new system new education system ya beire ke egocha through a government ya Kenya inwe mwa chakire koira Einitek ya magana yo gusomera CPC na ukwanira magana CPC kidogo kogera bible baito bategete kwaelewa na ku understanding system kiye ya competence based curriculum mbiamono Sodok Kenya kuruya chagete ocha kujobwata history ya education system ya change yes chabo kapenchi arengo CP gacha KCP na kote neroro
mtu abwata mate ya form 4 mtu abwata even ya form mtu akaruguru KJC. It was also part of our system. Mtu abwata kwende EAC yango East Africa, EAAC yango form 5 and 6, and finally to gaja KCSE yango pakabono. Now then there was Kenya Advanced Certificate, lakini ndega mega jekabunwa, the system changed ikatika right for 4. Now katubata CBC, to me it's like we are going back to the old system, lakini tutabwata lita tunatokonyeruka. A problem we tubwata bona ne yebitabu kusinyo kubugo chibagi antwana abayibuli ba complain chibagi twabugo chinyinge mono. But I would, at the end of the day, a cushion nearly Mwanaki ogo train liwa. CBC, according to me, ego prepare one of Yamono kubwa the current system to buate. Because a system to buate bono, you get more of examination oriented. Oboke, osomi abana. Oboke, or passed papers, ya wana osomi matamate, amatem. But do you unlike the old system we do a through a year, we got form 5 and 6. People could think kwanya rangu was subject okora iberi okora 3 plus a general paper kwa the university. Now we talking about division 4 at form 4 level, guy kile form 5 and 6 nyoro bwate subject ya kwata alichikomoira kwa nyoro sene university. Ba muna no ndo bwate go division 1 and no mubwa ozo division 1 tako university sometimes. So the same thing with CBC. Litango ni can carry into care get professor abono to bwate in charge of your internet education. Negen to gia chagete kare mwa suenga kio mwana yo musio minto o friend nero ke chagete. But he went around akaligere yaga benchmark akagenda to the most developed European countries. Muna chiabo Sweden, chiabo Netherlands, chiabo chiabo Finland, chidio na rajwa chibesa bilebike. Lakini bwate chibesa biko no yakaro USA bwata madeni na bago tomo jwanyo ro chibesa aga benchmark the systems aga legal the prison system and many other systems akanyoranga those systems. If I would give you an example, mune system ya Sweden, because I'm well versed with it, ngokorande partnership na barau igoko noranga na mwana ara omwalimu bweka without passing any national exam. Omwalimu ara recommend omwana bwato bongo boja ko medical doctor mbako mwana yaga ende class without passing exam, without doing any exam. Especially a college again to junior again I mean primary again the middle again the junior secondary again the secondary national exams akonga na report card simply because omwana yo already identified como mongaini go say exemplary or very intelligent. Abana babandi na wakora matemu atokoro kanga matemu umuntu memorize sueta wakanga abueto mwana ule. People produced very good medical doctors. Even our own Kenyan system, I've seen about talking to school of medicine, umuntu what is this person until we call Rosa Uchanga. Umuntu what is C plus kwanya rotajire nyoro what is C plus or self sponsored na ndo kumubua. We have never asked ourselves one simple question, a problem near. So a problem near CBC it go short out. From the university point of view, in CBC what will be teaching is the methodology. Kurunsa gosomi wale almost computer is a must. Bono ya force kilo mwalimu ya computer. Abalimu is a basic need. Abana watu hata wange wale hyper wala wange kutubuza computer sa. Dana so nyura kino norama ite ko korakeregendo. Ko access information ya. So at the end of the day, ekero koligereria we are preparing you mwana abo monto monene oromoke. Amanye kurugera munana akarugera karona arenge standard 6 ngumyo kankaneru na rugera abana ba minto wande. Na ile chiombero china na mawende school. Abo monto responsible. Actually abana to bata bono ga bango baligereria they are not responsible. Obare delicate okomotebiye gento wana go denga da do mami would do what I want to give. So we are going back to a better system as a group responsible, and then he can run his own life. So as a university, we are prepared. Abana batanga to university chiko just busy 2029. That is not tomorrow, but we are prepared. And then as a curriculum, no to lime.
muna university ntua ya Lukenya we totally compliant na netakayo ngamambi already program ya ito ya education science and arts to abeki the methodology side of ngaki to kwando CBC bya mono. Okay, asante sana ase okuyarigani bene ase amangana Lukenya University amangana CPC buna kwaneire chise chiga chiabono murgoba motegereri nyuma tutara chigukora timanye tugosuno bwate iswali rinde tulikire gochega se studio elio professor achigukwiraniria nyuma tutara chigukora emerulito ya abono magoba ase engencho nigo togerete ko enekinga ngukiri tole education standards aso chise mochito wetera university ya Lukenya eyo egotoka alia makuheni ase abana bange bachire na chibese bagwakana nigo chire chibese chinke sana okay, asante sana na chikora ligibiri SMS gose mwariki gochega se studio onya kubwate SMS ora atakera butulikira 0725124156 0785922300 ase ebiro ebiga bya abondo o margoba aigase studio ngakira ngesimi onya kubwate li swali maybe professor arachi gukwireneria kisha baadaye tumana go chikukuru muroberio bono o margoba aiga ase studio 0725124156 0725124156 osoto akere 078592 2300 0785922300 karongo chigukora umuroberio wechisemiga se studio Bueno, sabe. Mboli yango professor ngaki. Bakwewe cha tamba bwate muroberio ko igera chipra yago gusiye na se mutinde che. Agikoro kwa. Okay. Tujedi ko tebai. Okay, ni sawa li swali ligia 0785922300 twakira ngesime nyoko bwate li swali ntoko sikira isiko twakire simi gochega ase studio eli professor achi wo kuirelia tumane gochi wasoka kuroiga ase studio. Okay. Nyoko bwate li swali twakira ngesime nyuma ntarachi kwa bishop gose professor Libaga elinde achi ko irenelia li swali elio. Professor mubwate muroberionde bwoko igora branches cha Lukenya University. Eli swali liligia sana. Branches nchaka igorwe lakini yo chache tikaba misused. Ngakio ligere lipono igano ligere liasi chiarenge even universities ija wale branches chinyinge. Ija jikajikora Odell online distance learning. Kiagara kwa knowledge inde requirements nchio gose resources nchio ndonge. But can assure you a center mune yeto kurani because of COVID tu anyete kwenye kora virtual ya kavere physical kera matemuka ari physical robono ya nduru center ya Marambe ne ya ndiwa chiko ya bamo together ndiwa gera alianga no mabei na ne center ya Mandera ne center ya Stokoro kama Chakos we are prograde them chief learning centers chiro official na and therefore jira kete for abana abange currently like Nduru Center atubata abana about 114 bana bwa mbali bake ma kwende Mandera atubata abana about 90 Mandera Northeastern na Ndiwa ntubata abana about 70 lakini nende kertoko kwa na Adriva noje kitengera noere Machakos noere katikati eroge bwata abana about 2000 bagocha especially during the holidays and because of issues ya COVID atoja ndora turn still ndora normalize back and I would assure you let us watch space COVID ndora era is only that we believe in era COVID I think ya ba relaxity was satisfy an interest I don't want to say them tinichukua na bona garage ndi jira practical. Asante sana Professor Constantino nyamuga matoke onye kubwata li swali 0785922300 gosoka 07 25124156 onye kubwata li swali
twakira kugochega se studio karo tugochigukora tukubate simi moiga ibira nyechiro ase bali batekete kumanya iguru yechi sebintu gusiekera karo twara bwatire bakababuri maswali na professor uchi obaira niri ase enchira ya bene ibiro ebiga bya abono murogoba kubiga ase studio inkiora advice community ito iguru yechi semi mbia mono sodok nje muno mwana mugusi nsomera tegusi ona tindi mwana na nje nabero mugaka ondas na tevinga abaibuli abagusi naba kongumule aba mama na batata nto banjite kiagara nyo tali nukango ntuli asetole nko iri na tole twasomia abana baitu ege ntwakara tukwiri na mono ne linga ntundu bwati male motochiko bagera abana bamura na abana abaiseke ege ntutoko ba na semi eyagera bacha konyoro bomenyi ubuya na that is the only thing that batebinga mo paka bono iga none ka rutanga mere moteyo esauri abantu bakaba ukaranza asigete batsaidinga nyore na asigete tikatulika abantu aminto is a wrong notion kiagera nyore the count system bono chirororo uchiro for everybody njireteyo togwana tutakubuli abantu chibesa tumanye kubalike gasi. It doesn't work like that. Kianga kiao kana yo ikana mwana onako ngontu sasa bone abana be karuka ngo mukubalika competitively omwana ogosukwa burunge gusokole tebia moye gasi yakole abantu mbere batanya kibese kiri ngochi kobolirwa ndandi jinanya kuboli gasi kiagere gasi ndaboli nene eri nkuboli nene nabantu akonyenga abakwobwa so ngo tikamangana mange so omuyibuli abayibuli bonse piase bali mutarara egento nko ba advice somi omwana omuseke somi omwana obumura equally no en bali muko nyaranga matemo otabachirite bya tikakubalire limotenga na baliri baire village polytechnic baire chitivet na ndoko koiro mwana tivet bono kwa moiro ogima kiana wago okonyore skill ndonge anyore gasi okonyore gasi na wago isomia agende university akore na mambia jabe professor kiara nduja kwa professor bako moelio nduja kwa gavana bako moelio kama ndi batoke babechigavana gosito nduja kwa president bako moelio kiara in a position egocha nanda correct agende igo ntagetekero mwibuli abe model yeso mwana oye kero kwa bere model na no mwana kae kara naje tora bwana watanga mama na tamba nkonyete na rakonye abamwabo na ende abagusiba minto muri boba nima etendo bwati egasi endemero yani stoko na rachibesa kurwa na sendemero to bwatenke omwana ne banga ne university kwa moleta nyo ko molente yane deal na inchita yu mwana ogontebi tigako namba yanu ngakire ontinu wato bokongu nye kubwato bokongu na ranga kyakora matemo matanga ya akabere ayagatana aleje ko bomwali kwa ndaranga kwaliri bibese bisanye kwa mururu manya ko koronsi kiano ni school na university teriana igere ya 20 ego konye na inje nkonye to kunyetige ko ngeza utarute fees igobonda atokonya lastly Lukenya ni university mugwana tamwanje esauli no mwana inoro ekeronta abororo na muza na muntu oja kugwana radio okubatebi kuri university iyo lakini lende ekeronda ororo nintako mugusia tachabo kongu na anda asome abana baropa kabono ambara nded down ndubata bagusia about popini bagusia about 600 abuna abana no na bagere ba mata ambara nded down kiagara ba manyete nganje no mwabo mabagwita kisi pamela kwende bako genda amasomo ngosoma bale namasoma ina araja kogera ba endagera ye emingia yo mwako goja bali ulio nyagitali Fred umusani one Fred ngosabira maya oywa mache maya nyasaye kera kuligereria abanyagitali kera ba okurwali babanga nyasaye nali meyabo dio na mario bakwa omubiro na lioko babia ogwene na ende ojwera no kolegasi ba kolegya no mumuro w'ikinguru kwale na ende at the same time bali barwa to bonse bigusi atokonya kubasabira amaya mugusinzo ati mugusi tutwanaranga mugusinga ngesa oli arwa eteri oli abolire natabu ati besa egento kango to watanga tigerunya gitari nyasamu bwatisi agwenda nyakobororo ligere mambie kere mukurwana muna bagusi mwarwana munege ntekamo ni nunga njere mwana tigando kwani abantu babere batatu
umbekere ndesani ya mokabu inako nje kyara njiti nje kutakana nabo liga nde abantu ngane nabo liyane bono ntara bulya ngwa kambi yamuno asimwensi bali mwantegera lero nandi nabate binje ngo musongo kize kinkyarenge kyane lakini unate manekera bali bakunya gontegera bukunya gontegera nyone weekend kanda nyori baganiche kia igento gya konde tangelina enyakole mia abantu no groups chipoto linjop ndo groups nya open chipoto dan mule lina batete liba open it abana bateme asichikozi chikusinyira ekalago awa apply program Jones bijazinya ongakere simi munga keresimi goje nambe kurgu 07176983303 07176983303 nambe ni jengo bogolia lakini munga kera bono igantara jinyo korara munga kere mugo ngagera mambi muri kenze kyana abantu mo nalaka nde kalime ko ngagera muri tingundara kuri kango takana karansa mwanga kera libu akira kujagaranga saine ndabisi nkuli kansa maswali ino nabanyorera machibo marunge abana bali bandikaranga batato bagonte ngatu wali C+ igo tutage toto konya tujoini school ya ino ekero ko ndikatika gonte ngane C+ yobwata wantumira C+ yise WhatsApp nanyoranga ngakire nede mali dati kuzenga kire nekerema kusema digara to nyorera malite toje konye kiare binde byonzi bine binyasaye ndakimbe gete enyo nago tebinye kenda boko qualify ebi ndinde libesa ngo koboli no tatware besa ko ngakera ngoli na ngo tebi kusina go tenge kosi ene university ane nyorete yo nago tenga liye university gete kusitikanga kero vice chancellor university ndo sina ko konye na wanda takato konye nego am one very quickly having said ebi byonzi once again butukobuya lakini go ndatebenga ngwa kambi yamana serejo sayar as continuously na kwa patient na kondeta kujagera saa 4:30 saa 3:30 paka bono iga kiagera nali suppose ko baga saa 2:30 mpaka saa 3:30 weekend na jingo jakwana nyako cherewa lakini ya resa ulinata keira ali rate piece secondary school ya baiseke na nyonanga na chere uchiza naiko na karongo chaka kujeza chera ndi bura ya tule sana kuruguru gabo then nkwania abantu bana bantegerete ndo mayenga my wife na ntegerete bono igara ale tarara ay baborare kwaro linga na ikiribuya ugo bantu bali nyomba wonsi bakwani bateba ngo basabiro butukobuya nkwania mama sare mama na bago jora ntegara kuru ready mu bwate nkwania abagambi bonsi bagusi mono chief muna kijiko so masa satana ya nduru kijiko so masa ndiwa nkwania abalimu bali bonsi bakora master season university ane nkwania aba pastor bonsi pichi priest Jones bi bali bakwanya kusabira tutwanya goite paraboronge banya kotebinga yasaye kabana n'abana bamintu bayikira kwa na mutu ligero ubugmo tomenya matuka mange na tunya kukwana iga na tunya sanje tunya kora chikasi tokora isiko ligetwanya kosemani na ende bali babwate mangana muna makweri mambine tukoli nene mayetenga gusika igabono muna litukoli nene abandi babangire nga abanju babo bali babatigire mambe bakoreniwa tingo dara koyenda kerase lakini ngo batebinga pole asogosiria abanju baino baraba abana barabe abantu bamasikani abange boja semule usaba iri baino tiganya sabe ke bali chinkendwa asama kokaye na gotebanga babe in internal peace most of them not whatever you bali nyagitari boygo konya abanyagitari barabe boronge no muiko digera baru ali abamintobia abagutara chipara bonsi toko basabira na barabu ligere bayiki safari cyabo boronge bali zikigari bono iga once again ubutukobuya na ndeso dokino mu mromo kongole nabo kwanganyire asante umwana mintoga yandoche muraba kongo asante ambekere nje sani ya mulende ngayo kutogera acha asante sana omwanchwa omotegeri bwe radio ya Sayari na bali baturigereti ase omutandao kisi hot na inu tigamba kiringa mbiyamono asogo tutegerera gutubwati mwatugwatiri
Charles Mauti abatebanga keep it up. Professor Constantine ase Chisemi no gwatulikira kurwa CTV to ya Kisi Kisi Hot TV ase ogutulikira gochega ase studio. Asante sana Charles Mauti ase enkwano yao na balia mwabeire mogo tukwanira igase Chisimi na bali mwabire mogo tukwanira gwitera SMS Nyasate kabasini mwesi ase uwamo na nyasaye abe amonainwe murubuliga bw'Chisemi na Lukenya University nigo wakaneire na nigo orache na ende eiki egocha aiga ase studio turache gukwanda magana y'Chisemi na ino Bible leta bana baino bagane Lukenya University eninde basome bache gwekonya ase amatuko agocha mobe na nyasaye wana ba ligerali kurwa Kisi Hot TV ngo bakirambia mono kogarante kete kubekera Professor Gotera kwa St Matthews aiga ase studio de ko babekera Ogotera okomo kwa St Matthews kiambuli koko tabanga toileta neno kwa tabanga anchete sana mukadhirikiale so tigana mubwato kero batari uku goche asinchira yabene njemuru kwa deni zadok na bwato mubirio okurukunga Chisemi na Lukenya University na Professor uyule advice Chancellor wa University ya Lukenya University ekutuka Makueni county. Nyasaye tigaba malaina obutuko obuya.